Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarokotse urupfu nyuma yo guhushwa n'isasu ryahuranije ugutwi kwe hafi kuguca. Prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, I would not be here tonight. We would not be together. Donald Trump, reka tuvuge ku birego binashinjwa mu nkiko. Tunavuge ku ngaruka bishobora kumugiraho nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu akarangiza manda imwe agasimburwa n'undi mukuru w'igihugu ariko akaba ashaka indi manda. Donald Trump, ibibazo afitanye n'amategeko ntabwo birangirira ku byaha aregwa ko yakoreye abantu, ahubwo anafitanye ikibazo n'ubutegetsi kubera ko nk'ubwo amategeko agomba kwemeza niba afite ubudahangarwa bumubuza gukurikiranwa mu rukiko. Ikirego cya mbere gikomeye Donald Trump aregwa kiri mu ndi muntu, ni umugore witwa Stormy Daniels. Uyu yamamaye mu gukina filime zo guhuza ibitsina zikunze kwitwa filime z'urukozasoni. Mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa karindwi nibwo Madame Daniels yahuye bwa mbere na Donald Trump. Bahurira muri Nevada mu irushanwa ry'imikino ya golf. Iki gihe Trump yari yarashakanye na Melania Trump wari unatwite inda y'amezi 5 icyo gihe. Trump usibye kuba yari umuherwe yari n'icyamamare kubera ko yatambutsaga ikiganiro cyitwa The Apprentice kuri televiziyo. Madame Daniels yabwiye urukiko ko nyuma gato yo guhura na Trump ngo yaramutumiye ngo amusange mu cyumba cya hoteli yarimo. Maze ngo bageze mu cyumba, Trump amubaza ibibazo byinshi birebana n'ubuzima bwe bwite. Ngo yanamubajije kubirebana na business ye yo gukina filime zo guhuza ibitsina. Uyu mugore yavuze ko nyuma y'akanya gato yahagurutse akajya mu bwiherero, maze agarutse asanga Trump yakuyemo imyambaro ye yambaye imyenda y'imbere yonyine. Ngo yamubwiye ko kwemera kuryamana nawe ariyo nzira yonyine izamukura mu buzima bw'imvune no gukorera udufaranga duke. Uyu mugore yavuze ko atibuka uburyo byagenze ariko ngo yisanze mu buriri bwa Trump. Yavuze ko baryamanye iryo joro ryose kandi nta buryo bwo kwikingira bakoresheje. Gusa avuga ko ibi bakoze atabikoreshejwe ku ngufu cyangwa se ngashukishwe icyo ari cyo cyose. Gusa ntabwo ari ibintu ngo yashakaga. Ibi byose Trump arabihakana. Mu 2011 ubwo Trump yatangiraga gutekereza ibyo kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Stormy Daniels nawe yatangiye gutekereza ibyo kugurisha iyi nkuru mu kinyamakuru cyitwa Life and Style. Iki kinyamakuru ngo cyari cyamwemereye kumuha $15,000 by'amadolari. Iki kinyamakuru cyaganirije uyu mugore hanyuma kijya gusaba ko Trump nawe yagira icyo abivugaho. Ariko ngo umunyamategeko wa Trump witwa Michael Cohen yabwiye icyo kinyamakuru ko nibaramuka basohoye iyo nkuru azabarega mu nkiko. Nuko inkuru barayireka. Stormy Daniels yanaganirije ikinyamakuru cyitwa In Touch Weekly, nacyo Cohen akibwira ko azakirega mu nkiko n'igisohora iyo nkuru. Madame Daniels avuga ko mu 2016 mbere gato yuko Donald Trump atangira kwiyamamaza, umunyamategeko we Michael Cohen ngo yamuhaye $130 by'amadolari ngo inkuru y'ibyabaye hagati ye na Trump mu 2006 azayiceceke. Si ibyo gusa, kubera ko ngo mu kwezi kwa 8 mu 2015 Trump akimara gutangaza ko aziyamamaza, hari inama yabaye ihuza abantu batatu: Trump Donald, umunyamategeko we Michael Cohen ndetse na David Pecker, nyiri kinyamakuru cyitwa American Media. Iyi nama ngo yanzuruyemo ko Bwana Pecker azahabwa amafaranga, ariko nawe mu kinyamakuru cye akajya atangaza inkuru zose nziza zivuga kuri Donald Trump kandi agatangaza inkuru zivuga nabi abazaba bahanganye nawe mu matora. Yanemeye ko azajya atega amatwi muri bagenzi be b'abanyamakuru, yakumva uvuga nabi Trump akihutira kubibwira umunyamategeko we kugira ngo bashake icyo babikoraho. Abashinjacyaha bavuga ko kwishyura amadolari $130 y'Amerika ngo byari mu mugambi uciye kubiri n'amategeko wo kuburiza inkuru zashoboraga guhungabanya kandidature ya Trump. Bwana Trump mu 2017 yishyuye umunyamategeko Cohen amafaranga yarishyuye Daniels bya $130. Gusa abashinjacyaha bavuga ko habayeho kujijisha. Ubwo bwishyu bukitirirwa serivisi z'ubwunganizi mu mategeko Cohen atigeze atanga. Muri uko kwishyurana
abashinjacyaha bavuga ko Trump yakiraga inyemezabuguzi z'impimbano za Cohen nawe agatanga impapuro zo kwishyuriraho, kandi ngo ayo mafaranga yishyuwe Cohen mu byiciro bya sheke ibihumbi 35 by'amadolari buri kwezi. Ubwo buriganya ubushinjacyaha buvuga ko bwagiye bukorwa inshuro nyinshi mu mwaka wa 2017. Donald Trump kandi ashinjwa ko mu 2020 yashyize igitutu ku bashinzwe amatora ngo batangaza amajwi atariyo nyuma y'uko yari amaze gutsindwa na Joe Biden mu matora. Bamushinja kandi ko abigambiriye yakwirakwije ibinyoma ku byavuye mu matora agamije ko ibihumbi by'abamushyigikiye bagaba ibitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko kugira ngo baburizemo cyangwa se bakereze itangazwa rya Perezida Biden nka perezida watowe. Ubundi Trump ni muntu ki? Yemeza ko ari ufite ibisubizo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye. Mu 2017 yabaye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe benshi batabitekerezaga. Donald Trump yavutse ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1946 muri Queens, i New York. Nyina Mary Trump yari umubyeyi wita ku bana be. Ise Fred Trump umucuruzi ukomeye w'inzu n'ibibanza. Ni umwana wa kane mu bana batanu. Nk'abandi bana bose b'abakire yize mu ishuri ryigenga, ariko imyitwarire ye yatumye yirukanwa mu ishuri ku myaka 13 ajya kwiga mu ishuri rya gisirikare rya New York. Aha yaratsindaga cyane haba mu ishuri ndetse no mu mikino ngororamubiri. Nyuma yaha yagiye kwiga muri Wharton School, ishuri rikuru ry'ubucuruzi rya Pennsylvania. Iki gihe yari yaranatangiye kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi by'umuryango. Iri shuri yarikuyemo impamyabumenyi mu bucuruzi n'ubukungu n'inguzanyo ya miliyoni 1 y'amadolari yahawe na se. Mu 1971 Donald Trump yashoye imari mu bwubatsi bw'amacumbi muri Manhattan. Iki gihe New York yari iri mu bibazo bikomeye by'ubukungu. Isoko ry'imitungo itimukanwa ryari ryaraguye cyane. Gusa Donald Trump we yari afite uburyo azabyungukiramo. Yatangiye kujya gura imitungo iri mu bibazo. Ni nk'inzu zigiye gutezwa cyamunara cyangwa se akagura chantier zananiye ba nyirazo, wakazubaka akazirangiza agakuramo inzu yuzuye neza akayigurisha menshi. Ibi babyita stratégie du vautour. Ibi byamugize umushoramari ukomeye cyane muri Amerika, yunguka miliyari nyinshi z'amadolari. Mu 1974 yari afite imyaka 28. Yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubucuruzi cy'umuryango we, The Trump Organization. Mu 1977 yashakanye n'icyamamare mu kwamamaza imyambaro, Ivana Zelnikova. Babyarana abana 3: Ivanka Trump, Eric Trump na Donald Trump Jr. Batandukanye mu 1991 ahita ashakana n'umukinnyi wa filime Marla Maples. Nawe batandukana mu 1997. Mu 2004 yashakanye na Melania. Afite ubushobozi bwo gukora ubucuruzi mu bintu byose byunguka. Mu myaka ya za 90 ubucuruzi bw'inzu bwaraguye, maze Trump yinjira mu bundi bucuruzi burimo ubw'inyama muri za hoteli ndetse n'amakazi nakomeye. Yashoye imari mu bwikorezi, muri sinema, muri restaurant, mu bucuruzi bw'inzoga, mu bitabo n'ibindi. Mu 2000 Donald Trump yahindutse umuntu utegura, akayobora kandi agashora imari mu biganiro byo ku mateleviziyo bikomeye. Yagize ikiganiro cyakunzwe cyane, The Apprentice, cyanyuraga kuri NBC. Trump niwe wakiyoboraga ubwe. Iki gihe yabaye umuyobozi w'ikiganiro cya televiziyo uhembwa amafaranga menshi ku isi yose, miliyoni 3 z'amadolari kuri buri kiganiro kimwe. Kubera iki kiganiro yahindutse umushoramari w'akataraboneka. Izina Trump yahise arihindura ubwoko bw'igicuruzwa gikomeye ku isi yose. Kuva icyo gihe abashoramari mu by'umutungo utimukanwa bahise batangira kugura izina Trump bakaryita inzu zabo. Waba ufite inzu y'umuturirwa ushaka kwizamenyekana cyane, ukishyura amafaranga Trump kugira ngo uwo muturirwa wawe uwite Trump Tower. Uyu munsi ku isi hari imiturirwa irenga 30 yitwa Trump Tower.
kandi yose ntabwo ari iya Donald Trump. Buri mwaka izina rye rikoreshwa ku miturirwa hirya no hino ku isi rimwinjiriza miliyoni 600 z'amadolari. Mu myaka ya za 80 yanditse igitabo yise The Art of Deal. Mu 1987 iki gitabo cyamaze ibyumweru 13 aricyo kigurwa kurusha ibindi ku isi. Ni igitabo gisobanurira abantu uburyo bwo guhinduka umucuruzi mwiza. Yubatse isura y'umuntu ukora ibyo avuga kandi akavuga ururimi rwa rubanda, akaba rwiyemezamirimo uhindura amafaranga icyo akozeho cyose. Abanyamerika benshi bamwita electron libre, umunyapolitiki ushyigikira uruhande ashatse kandi rwunguka. Ashobora kuva mu ishyaka rimwe akajya mu rindi uko abishaka. Nk'urugero, yateye inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Ronald Reagan na Mitt Romney, bose baba Republican. Ariko iyo bamubajije umuperezida wa vuba yakunze kurusha abandi, avuga Bill Clinton. Clinton, umudemokrate, aho kuba George W. Bush cyangwa umubyeyi we George Bush, abaperezida baba Republican baheruka. Mu 2008 bwo yanavuze ko Madame Hillary Clinton yabaye umunyamabanga wa leta mwiza cyane. Uyu munsi bwo abona Hillary Clinton ari we munyamabanga wa leta mubi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize. Donald Trump inshuro nyinshi yatanze umusanzu w'amafaranga mu mashyaka abiri ahanganye muri iki gihugu, abademokrate n'abarepublicain. Yinjiye mu barepublicain mu 1987. Kuva icyo gihe amaze guhindura ishyaka inshuro 5. Mu 1999 yagiye mu ishyaka riharanira ubwigenge rya New York Independence Party of New York. Mu 2001 iri naryo yarivuyemo yigira mu bademokrate. Mu 2009 iri naryo rivamo yisubirira mu barepublicain. Mu 2011 iri yarivuyemo avuga ko nta shyaka barizwamo. Mu 2012 nibwo yagarutse mu barepublicain. Mu 2004 yabwiye umunyamakuru Wolf Blitzer wa CNN ko yibona nk'umudemokrate kurusha kuba umurepublicain, kubera ko ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzamuka cyane iki gihugu kiyobowe n'umudemokrate. Ubwo yatangiraga kwiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora y'ibanze mu 2016, yavuze ko kwiyamamaza ku ruhande rw'abarepublicain ariho hari amahirwe. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu mu 2015 nibwo yatangaje ko aziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yiyamamaje avuga ko avugisha ukuri bitandukanye n'abandi banyapolitike. Yavuga ko akoresha amafaranga ye mu kwiyamamaza aho gukoresha y'abaterankunga. Yiyamamaje kandi akoresha amagambo ateye ubwoba, amenyesha abanyamerika ko igihugu cyabo kirimo kwerekeza ahantu habi cyane kubera politike zirimo korohereza bimukira kwinjira muri Amerika. Uyu munsi bwo yiyamamaza avuga ko yakoze byiza cyane ubwo yayoboraga iki gihugu hagati y'umwaka wa 2017 n'2020. Avuga ko ibi yagezeho ashaka kubikomeza no gukosora amakosa akozwe mu myaka 4 kuva mu 2020 kugera mu 2024. Ni amakosa avuga ko yakozwe n'uwamusimbuye Joe Biden. Agaragaza Joe Biden nk'umunyantege nke haba ku mubiri ndetse no muri politike. Agaragaza ko Joe Biden mu myaka amaze ayobora igihugu ubukungu bwasubiye inyuma, umutekano uba mubi, intambara ziba nyinshi hirya no hino ku isi. Kuri we ibyo nta wundi wabikosora usibye we. Donald Trump azongera atorwe. Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarokotse urupfu nyuma yo gushwa n'isasu ryahuranije ugutwi kwe hafi kuguca. Ryarashwe na nyakwigendera Thomas Matthew Crooks, umusore w'imyaka 20 washatse kwivugana uyu mutegetsi. Uyu musore nawe yahise araswa n'abashinzwe umutekano baramuhitana. Donald Trump yahise avanwaho yarasiwe ajyanwa ahantu hacungirwa umutekano. Nyuma yaho yahise anakomeza ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Inama rusange y'abarepublicain yabereye ahitwa Milwaukee yahise inemeza bidasubirwaho Donald Trump nk'umukandida w'abarepublicain mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganijwe ku itariki ya 5 y'ukwa 11 mu mwaka wa 2024. Donald Trump yagaragarijwe urukundo no gushyigikirwa bikomeye
ku buryo nyuma yo kuraswa bigaragara ko aka kanya amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika aramutse abaye, Donald Trump yatorwa. Amahirwe yo gutorwa yiyongereye cyane nyuma yo kuraswa. Birasa naho inkuru nziza zikomeje kwisukiranya kuri Donald Trump, kubera ko n'umucamanza Aileen Cannon waburanishaga urubanza rwa Donald Trump ku byo kwandagaza impapuro z'ibanga zasanzwe mu rugo iwe yamaze gutesha agaciro icyo kirego. Ni ikirego Donald Trump yaregwagamo kubika iwe inyandiko z'ibanga za leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo abakurikiranira hafi politike ya Amerika bagaragazaga ko bishobora gutesha uyu mugabo amahirwe yo gutsinda amatora arimo guhatanamo ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Umucamanza Aileen yakomeje ko kuba umushinjacyaha ukurikirana dosiye ku byaha Donald Trump aregwa birimo n'ibyo guteza imyivumbagatanyo yakurikiye amatora yo mu 2020. Umushinjacyaha witwa Jack Smith ngo atarahawe izo nshingano mu buryo bwemewe n'itegeko nshinga, niko umucamanza yavuze. Bityo ngo ntabwo afite uburenganzira bwo gukurikirana icyo kirego. Ibi kandi byaje gushimangirwa n'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga Justice Clarence Thomas, wavuze ko yemera ibisobanuro by'itsinda ryo ku ruhande rwa Trump byo gushidikanya ku buryo umushinjacyaha Jack Smith yahawe inshingano zo gukurikirana icyo kirego. Ibyihagarikwa ry'iki kirego byishimiwe na Donald Trump mu buryo budasanzwe. Yanasabye guhanagurwaho ibindi byaha byose akurikiranyweho, wahamya ko ibyaregwa byose ari ibintu byateguwe ku mpamvu za politike byakozwe n'abamurwanya bagamije kumubuza kongera kwiyamamaza no gutsinda amatora. Ubusanzwe inyandiko ziriho amabanga ya leta zunze ubumwe za Amerika ziba zemerewe kubikwa n'abayobozi by'umwihariko iyo bavuye mu nshingano. Gusa bivugwa ko impapuro Trump wayoboye Amerika yajyanye akajya kuzibika iwe ari izijyanye n'uburyo yitwaye nyuma y'imyigaragambyo yabereye ku nteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere umwaka wa 2021, ubwo hemezwaga ko Joe Biden ariwe watsinze amatora ya perezida. Ngo ni inyandiko zashoboraga gutuma Donald Trump ahamwa ibyaha. Ni inyandiko zagaragazaga uruhare yagize mu guhamagarira abantu kwitabira imyivumbagatanyo. Uyu mucamanza Aileen Cannon yahagaritse iby'uru rubanza mu gihe abanyamerika benshi by'umwihariko abademokrate bo babonaga ko ari kimwe mu birego byagombaga gukubita hasi perezida Donald Trump mu rugendo arimo rwo kwiyamamariza gutegeka leta zunze ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka hari amatora yakoreshejwe n'ikinyamakuru CNN agaragaza ko abanyamerika batekereza ku byaha Donald Trump ashinjwa nk'ibyaha bishobora kumuhitana mu rwego rwa politike, byashoboraga kumubuza amahirwe yo guhatanira umwanya wo gutegeka leta zunze ubumwe za Amerika. Aha rero hari abanyamerika batekerezaga ko ibirego bishinja Trump kwandagaza impapuro z'ibanga zasanzwe mu rugo iwe ngo aricyo cyaha cyari gifite ubukana ku buryo cyashoboraga no kumukura mu ihatana ryo kuba perezida wa Amerika. Aya matora ya CNN yabazaga abanyamerika ikintu babona cyatuma Donald Trump ava muri iri hatana ryo gushaka kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Abanyamerika bagera kuri 25% babajijwe bavuze ko Donald Trump akuze, atagifite imbaraga zihagije, ngo umubiri we ntabwo gikomeye. Gusa bakemeza ko icyo cyonyine kitaba impamvu yo kumukura mu ihatana, kubera ko bahanganye akuze kumurusha, anamurusha intege nke. Hari abandi bavugaga ko ibirego byo guha amafaranga umukinnyi wa filime z'urukozasoni bakaryamana mu 2006 ngo ari icyaha cyamuvana ku ihatana ryo kuba perezida wa Amerika. Ibi birego abacamanza barabimuhamije mu kwezi kwa gatandatu. Abagera kuri 47% bo bavuga ko Donald Trump yavanwa mu ihatana ryo kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika kubera ibirego byo kugira uruhare mu bitero byibasiye inzu ikoreramo inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Capitol ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021. Ariko aba bose ntaho bari bahuriye na 69% bavuga ko mu gihe ibirego bijyanye n'izi nyandiko zibanga zasanzwe mu rugo iwe ngo byamukura rwose muri iri hatana ryo gushaka gutegeka Amerika. Aba bagiraga kuri 69%. Gusa mu buryo busa n'ubwatunguye benshi, iki cyaha abanyamerika benshi babonaga ko cyabangamira Donald Trump mu kwiyamamaza nicyo cyavanyweho mbere y'ibindi byose.
guhagarika ibi birego bijyanye no kwandarika inyandiko z'ibanga kugira zisanzwe iwe mu rugo byishimiwe cyane n'abanyapolitike b'abarepublika barimo Mike Johnson, umurepublika uyobora inteko ishinga amategeko ya Amerika umutwe w'abadepite. Wavuze ko ihagarikwa ry'ibi birego ari amakuru meza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku butegetsi muri rusange. Gusa ntabwo byarangiye kubera ko umushinjacyaha Jack Smith yavuze ko agiye kujurira, ariko birasa naho ibi birego byo kwandarika izi mpapuro bitakiri ikibazo kuri Trump. Ku rundi ruhande, Donald Trump muri Milwaukee yemejwe bidasubirwaho nk'umukandida uhagarariye ishyaka ry'abarepublika mu matora. Donald Trump ni nabwo yahise atangaza uwo bagiye gufatanya mu kwiyamamaza uzaba vice perezida we mu gihe yatorerwa kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushize umusenateri wo muri Indiana Mike Pence niwe Trump yari yatoranyije ngo azamubere vice perezida. Ni nako byagenze, niwe wabaye vice perezida wa Trump mu gihe cy'imyaka 4 nubwo nyuma ya manda batumvikanye. Kuri iyi nshuro rero Donald Trump yahisemo umusore w'imyaka 39 Senator James David Vance. Ni umusenateri uhagarariye leta ya Ohio muri Sena ya Amerika. Yatowe mu 2022. Vance yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo yandikaga igitabo akacyita Hillbilly Elegy. Mu gihe Donald Trump yararimo yamamariza gutegeka Amerika ku nshuro ya mbere. Muri icyo gitabo Vance yivugaho nk'umusore wavukiye mu bazungu b'abakozi ba mikoro make. Ni igitabo cyakunzwe cyane ndetse yakifashishije cyane amenyekana mu bikorwa bya politike. Uyu mugabo kandi yamenyekanye cyane mu bihe Trump yatangiraga urugendo rwe rwa politike. Yari mu bantu batavugaga rumwe na Trump na politike ze, aho yamwitaga ko ari umugabo udashobotse. Umuntu wazaniye ibibazo Amerika, yamwitaga Hitler wa Amerika. Rimwe yigeze kuvuga ati I will never be a Trumper. Nta na rimwe nzigera mba umuntu ushyigikiye Trump. Amazina yiswa kivuka ni James Donald Bowman. Yavukiye mu mujyi wa Middletown. Ni umujyi muto uri mu majyepfo ya Ohio. Ababyeyi be Don na Beth Bowman bakomoka ku banya-Irlande. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu ishuri ryisumbuye ryo mu gace k'iwabo, Vance yiyandikishije mu kwinjira mu gisirikare cya Amerika mu 2003. Amaze kwinjira mu gisirikare yoherejwe kurwana muri Iraq. Mu 2006 yavuye mu gisirikare ahita ajya kwiga ibya politike na filozofi muri kaminuza ya Ohio State University. Akirangiza kwiga mu 2009 yagiye kwiga mu ishuri ry'amategeko rya kaminuza ya Yale, ahakura impamyabushobozi mu by'amategeko. Ni mu 2013 ahita abona akazi mu kigo mpuzamahanga gikora iby'amategeko cya Sidley Austin. Ndetse nyuma yaho yabonye akazi mu bigo bitandukanye by'ishoramari. Yanakoranye cyane n'ibigo mpuzamahanga bicuruza serivisi z'ikoranabuhanga. Ubwo yamamarizaga kujya muri Sena mu 2022, Peter Thiel washinze urubuga PayPal rwamamaye ku isi yose mu bikorwa byo kohereza no kwakira amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, yamuhaye miliyoni 10 z'amadolari. Yahise abona ko kuba umusenateri bishoboka, ahita asaba imbabazi kubw'amagambo mabi yose yavuze kuri Trump. Trump yari yarabaye perezida wa Amerika, afite ijambo ryumvikana ku isi hose by'umwihariko mu ishyaka ry'abarepublika. Yabonaga ko Trump yamufasha kubona icyizere cy'abarepublika ndetse no kujya muri Sena. Niko byagenze. Trump yaramufashije aba umusenateri. Kumuhitamo kwa Trump ngo bafatanye mu rugendo rwo gushaka gutegeka Amerika bishingiye ku kuba uyu ari umujene w'imyaka 39 ushobora kuzazana amajwi y'abajene. Avuka mu gace k'abazungu b'abakene bivugwa ko basigajwe inyuma na politike z'abategetsi babanje, kandi ngo yaba yaranafashije Trump kubona inkunga z'abashoramari mu by'ikoranabuhanga kubera ko Vance yakoranye nabo. Ageze muri Sena, uyu mugabo Vance yigaragaje nk'umuntu wari umurinzi w'amatwara n'ikivugo cya Trump, Make America Great Again. By'umwihariko kuri politike z'ubucuruzi, ububanyi n'amahanga ndetse n'abimukira. Mu buryo bwihariye, urugendo uyu musore yanyuzemo mu bya politike
ndetse n'ibikorwa yakoze mu birebana n'amategeko n'ubucuruzi nibyo bimufashije kugera ku mwanya wo kuba umukandida ku mwanya wa visi perezida. Trump afite imyaka ikubye kabiri ya Vance, imyaka 78. Mu yandi magambo, igihe Vance yavukaga, Donald Trump yari afite imyaka 39 y'amavuko. Benshi mu bakurikirana ibya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baremeza ko Trump yahisemo neza umuntu uzamubera visi perezida. Ni umuntu bahuje amatwara mu bya politike, akaba umuntu w'urubyiruko ushobora gukurikirwa na benshi, agakoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Mu magambo make, inzira ya Trump yerekeza ku kongera kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasa n'idasubira inyuma, kandi birasa naho ari mu nzira nziza cyane. Mwakoze kutwumva.